Buenos dias amigo amiga. Yan mga amigo, napag-utusan tayo dito tayo ngayon ay nasa Quezon Avenue, papunta po tayo ng Pasay City. Nanggaling po tayo ng Batasan sa may Quezon City, doon sa may Commonwealth Avenue, kung saan nandoon yung opisina ng Commission on Audit. At pagkatapos natin doon mga amigo sa Commission on Audit, napag-utusan ulit tayo papunta ng Social Security System dito sa may Diliman, Quezon City. Kung saan napag-utusan pa rin tayo at mga amigo at yung ating kasamahan ng nagmimikos-mikos ng mga pagpapareceive ng mga dokumento na yan mga amigo. Yan mga amigo, tuloy-tuloy po tayo at nasa Quezon Avenue po tayo ngayon at dito yung pangalawa sa pinakamalawak na kalsada sa Metro Manila. Dahil ang pinakamalaking kalsada po rito, pinakamalawak, ay makikita po natin sa Commonwealth Avenue sa may Quezon City pa rin mga amigo. Ayan, mga amigo, at maraming salamat mga amigo amiga sa lahat ng subscriber at mga silent viewers natin at sa lahat ng mga amigo amiga natin dyan sa ibang bansa, sa mga OFW. At ingat-ingat po tayo at enjoy lang po tayo sa ating ginagawa sa araw-araw at tawag po natin kalimutan andyan lamang po si Lord God para tayo yung gabayan. Kaya huwag makakalimutan, keep praying po tayo at sa lahat po ng ating pinagdalanan sa buhay, makakalampas at malalagpasan po natin ng mga yan. Maraming salamat po at enjoy lamang po kayo sa panonood ng ating mga video, mga amigo. I love you at maraming salamat po sa inyong lahat mga amigo. Todas as possibilidades se esgotaram e aquele fio de esperança desencapou. Todas as celebridades nos abandonaram. Foi que alguém lembrou do último herói do rock and roll. Alguém na multidão ainda sabia o seu nome, outro tinha seu telefone e bateu-lhe um fio. E quando tudo parecia que ia dar em nada, foi que de repente à nossa frente ele surgiu. Com suas botas, com suas calças de couro, com seu sorriso vintage, cheirando vinil, diretamente de um passado tão remoto que alguns só viram em foto, outros nem mesmo ouviram falar. Tudo milimetricamente valvulado, perguntando se alguém tinha uma palheta para emprestar. E naquele momento, sei que muitos duvidaram que ali onde os DJs tombaram, que as top models caíram uma por vez, onde os Big Brothers todos nos decepcionaram, que aquele peido velho poderia resolver.
e tudo o que ele precisava era de 3 acordes e um pouco mais de distorção no amplificador, yeah. E o que aconteceu ali exatamente eu não vou saber contar. Meus olhos ofuscados não puderam enxergar. Só lembro de ouvir riffs e riffs e riffs cruzando pelo ar. E quando a poeira baixou, o sol estava novamente em seu lugar. E no dia seguinte, com a vida já normalizada e a cidade às voltas, com o trânsito, com a agitação, alguns diziam que não tinha acontecido nada, ou que aquilo fora apenas um delírio, uma alucinação. Mas eu que não acreditava, eu que nunca tive na vida herói algum, jamais esquecerei a força daquelas palavras. Wababluba, blá, bem,